kati obulwale bwe twayidandaba mu kusooka olwedde musaada wuuno balageziizaako nga ntereireku era weno oli kumbona byakufumukirangako ndobera sikini butisaayi no oba etoka afumuka nga yaterera n'olususu oluwona basawo ne banyabo olususu lube lwaterera nga bire bikalakamba byavaaku ayo butimperano mu kifo ky'okoba nti mpona zena neyagaleko kayina bwoire kino kidaada Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Omulungi alikuwa why media bambi kino nchokola kubanga otugobera kitwizamu amaani saba yakabaka ali kusubscribe nga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninzo we mu yazidi yolisigira owo ifoye mvuira wanse mu kyalo masokolo mama wange mulimi ebesede mu bikado mama abeyo nze yansomesa yakati jo tambule enseno ngokole milime jo kuyamba abantu mami webale nge muri kumbona andise yokwe mulisu ye mayuge wa mukwano gweifwe aina ikizibu chetu belenga tugezaako okulondola awali guloba guno naida wano ainuma auna abaleta embozi ya awali guloba nga yali aina ikizibu nga olusulo lwali nga lwafuukuka nga kunkumuka nga lugumu nabalaga embozi ya awali guloba ya goinga violence yona ya jibona abandi mikwalo jefe batuwa ku buyambi atutwalira awali guloba aje ku mwidwaliro namwa kwesente yaje buluba yajako na wandi namukuba nti awali akasente kakano tandiko kudagana ensi tomana katondo buli awo awali guloba abe atandise okunilirako ng'ebintu biri kujanga nga byawako biri kujanga biwako sikini ngeri kunilirako eka ndina ikizibu kindi kyendi kubona kaye kiri kumala ku emirembe oba kidado oba kikaya ikuzima amabunda katonda wange obona nga bikusobera awali wow ebikuluma bale maze mu amaani wendi danda batawona zena mpwamu amaani weguma ko idanda wogwa mu amaani nti kibwako omuntu okufa nakuletera obuyambi wajja mu idwaliro wajja kwebuluba wajja ko numubindi ebyekisoga lwaki obulwaire bulemye kati obulwaire bwe twayidanda mu kusooka olwedde musaada wuuno balageziizaako nga ntereireku era weno oli kumbona byakufumukirangako ndobera sikini butisaayi no oba etoka afumuka nga yaterera n'olususu oluwona basawo ne banyabo olususu lube lwaterera nga bire bikalakamba byavaaku ayo butimperano mu kifo ky'okoba nti mpona zena neyagaleko kayina bwoire kino kidaada kubanga otikabi yakutambulira kwali wakukyalo kuno otidi baba wange buno obulwaire kai buno obwekidaada bweidali umaze emperano mwezi kukizuula ina kizuulira nti naawo guno omwezi gwa kusatu bweida butya kusooka nalinga ng'omuntu aliire ino yaiguta kati ngo kitegeera obulwaire buno wandekula muno ajanga ku musente awo wali otandise okujja mu sente atandise otambulako abantu babankola muna leero olinda ki oba oli kugenda bugende nga kada kaliku kembaire nziraku baba wange okujja okwetegereza bankoba ati ekyo kidaada bakuwa kidaada kale nekyo baba wange katonda wange bikusobera omululu yayikuwa why media awali abaire nga yaterera oluvaire lw'obuyambi twaleeta esente damuyamba kudera leeta wano sikini ebiri yaterera nga ebikalakamba byavaaku ebyengalo bino ebintu sikini embi
ebere nga yavaako nga yaterera obulerera nga ali oti muntu ayi kabiri yafuneka ekizibu ekindi kayafunya ekidaada oba oli yamuwa era mbeyanza be balina kundidandawo waire nkali mulwaire aye buno bulwaire bundi tini bule wetwasooka nabo ekyo kityo ti obulamu buli butya obulamu mpera nakoba nti bulungi nga ate n'okulya obuli emmere tutalo nga bwoli kugibona wano oti niweeno akagama kababeera mu mwana omuto mba nganira akadomola akalamba wetosobola kulya kale kiba kyetaagisa kabitewo oba nga nakulamba nga tiriire menfune ki emmere ndiye kukumpa omere kukuntindire ku kamere so buti n'okulya kwafuuka buzibu buli ssaawa eno kulya kwafuuka kuzibu era nze olunaku nsobola okunwa akatunda namba nga ndiire emmere kabiri enandirusa olwaido kino ekidaada kyava wakabiri baba wange tikusobola kwinanola naku nti nakitoola wano oba kyava wano wabula okutoola ku zeeno kukiwonera kuki ku mubiri olwe bwomazeemu amaani bana naye ndowooza nti amunange obuyambi bwe namuwa ali kujja nga aterera kuku nakuba kuku enisi mu bankoba ati alusikini olususu lukuterera kai amawulire genasembyeyo okufuna ati kai mwino ali oti bamuloga ekidaada kidaada kidabwidde oba kiroga buloge kiroga buloge mbu nga kiroga buloge kuba tuyida kukakasa nga akikolaku wabula mbu bakiroga buloge bakuweera ku mumere wakirya mbawe abantu babakola ki amuwange siidi batusobola kulinda tomanawo yatula katonda asobola otusoniwa yakatya wali kamuleka abantu babakola ki kiwe ki ekikuli mu bwongo bwo kyolowooza nti nekivaako embeera eno tusobola kulimba nti kino nekiniiza abantu oba kino kuba nze niwotambula okuva nakigo kwevwa paka kwekanga ezira ali kukobera nti awali ayenda kuki ayenda mukaana nkani oba ayenda mukazi wange oba muwala wange kino kiroba kuba tifunangaku kuno omukazi era tikwananga kumuwala kuno kiri haramu ntuusa okairika nga tikikolangaku so buti kumbe yona yeye ekidaada watandikawa oba oli kubireka bibyo bityo ng'olinda ajjaliyo embeera y'ekidaada mukama wange tikujereetaku nti oba ndikujendeebe nga wabula akasente kenzira eri ono neyabaire wano ido enkwati nze senga wange ekintu kino babakisiba batya babasiba batya akisobola nga baba ntambula akasente nkazira akanantuusaayo kuno okumulekeralekera kwawo akasente waliwo yabeera alikwetamaku omutwe ati ekidaada asobola okukiyiwa aye kasente ngenda kasente nga kaimeka era ono eyayogeire ninze tinole mwene ole abasenga wono kale ekyo kyenda nakikukobera oluvannyuma lw'okwogera noole nekyo kitya obulero bukubisa butya tukobere olunaku lujja lutya emirembe otyamako kwawo wawulira nga osobola okutyamako kwawo ngeza kiri ku lumaino okutenduka otya bw'olambaala kiruma bw'otyama ino kiruma eino weyitirira oli emmere onaaba olwese
nebagawa amatooke eminwe ebiri liba limaze oba kawunga ngemawo obugeme ate singa nsooka kulyako ibwa mmere mbatiiri oba nanwako eriidi lyonka mmere mbatigiryera olumba olukulobera okulya olwo lukwenda kukwita bwite era wakiri kubeera nga toliire okulya n'obulamu era oli kumbona bano enda eno gyoli kubona kungulu kuno babuukirira oti bakwokiikya ku muliro bati oba bakuyiye ku maadi enda eno gyobona aye ngaolwo omukazi yankobya atya oidi bagwere sente gyonkani ibuhonere tiyakawonya abantu kale kasente kane nokufuna ndibala ebigere bitandise okuzimba nekizimbye ebigere nekizimbye ebigere ebyo nga ebigere byange biba bitereire nga wotwali gano niwe kwolwo babibala bitereire aye oti lwakintu kino wolambala wawulya obulumi wotyama kaya oba omala gatyamaku otalambaire kale kyandidusa kale akasookawo ak'obuntu bulo obwanfumitanga nga titenduka ebyo binsobeire mukika kyemuli eyalwalaku kwekidada tibonanga kuninza asoose ate nkakasanga niwe mbuuza bamuzeeyi eyasigalawo nga baba waife mukika tasobola kunkobera nti eriyo waawo kale abali kwa Wai Media ndiwa nembo ndini awali kayafunayo obulairo obundi obwekidada mu Luganda bakyeta entumbi mu Luzungu babeeta bilharzia ife mu Lusaka tukyeta kidada kikuba kigamanda enda yazimba eti yabira aye ekyembi ekiriwo awali kunkoba ati obulairo buno bumulemesa okulya emmere buti obaawo ote nga toliire awali kobye nti obabaawo kamere amatooke ndyako eminwe emeka ebiri mutima gwenda okulya aye ekizibu ekiriwo nekyo kyenkukobye wendya emmere ningi niwe oyinza okundagana enaku yakugema nga tisobola kulambala tikyenda ntyame wenemerera ino kyende kundeega buleege ngukyayinuma kale kyeva nkukobye nti ndyako obutooke bubiri olwokwenda okulekawo balansi eyaki okutambula oba okutyama kambwe so tufunayo kuba buyambi bwa kasente otoja wagezageza kuko wabona wekiri kubola yangumiza yanko ati iwe kali ati batwala abantu nga kyamuleega muno okwegeddamu ati iwe kali ati omuntu omwagana nga yegeddamu enderi era mukoto eri eno aye byawona ati iwe noonya sente wontuukiraku wenkotwalira
So ayo mubiri buno ebyokusiiba benga tokasiibwa mu mubiri. Ebyo by'okusiibwa omubiri tikabiwuliramu. Kidaada oti nekiri kukola ki? Ekiri kunuma. Era oti saawa eno mpulira nga kingema ebigere bino nga kyenda okungeda mu kiti. Oze eddagala lyokolesaako kuba makerenda buti? Nkaali. Ate panado? Tikozesanga kuikerenda lyona lyona ku kintu kino. Ekyo mba nkulimbye. Nenda nakobera amazima tikikozesanga kubukozesa kuikerenda oba idagala. Bagani olambala otya nga tomise kubukerenda bwikaikanya bulumi. Enda olaidda? Mbaawo bube ntyo nga wokitegeera. Tonda wange. Kuwe kwa sente tomana bo kyona alyamu kyona olairewo. Awaali nange. Kuno mutwalo. Yanzi. Dakubona mwene kyona inda. Kyoye omutima gwe kyegwenda mu bulamu walinda zoba chapati oba soda. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungu akwirizeewo wotoire. Era nze nkyogeranga bulido nti singa nga omukaire yandibaire nga asobola okuzaala omwana owundi aye tiidi nga yeena yandibaire n'omutima ng'ogugwo yandizaire omwana era yeena yakola omulimu ng'ogwo kuba omuntu ndidi nti emyaka de tuli mu myaka dakufa oyo yakwira mu bigere byo yasigala nga kayamba ensi eno nga bw'oli kutuyamba oti. Emirimu gyenkola mirungi egy'okuyamba? Nze kubanga nkibona nga era mirungi. Kyandibaire nga ndogera ebigambo ebyo okunvaamu mu mutima gwange. Aye mbona nga engeri yojja ng'okola ki? Nalinzira suubi yakuva amaviri ku mubiri kuno. Aye yabitamu ewa. Nakyebaliza Katonda alhamdulillah. Yebale kubitiramu. Nabanga nvaako amaviri ku mubiri. Era kankakase nti insha Allah Mungu anabayambye era kino kiyida akola ki? Kiyida kuwaawo kasitaba okyega okyesimbyemu. Nekyo kiteba. Kale bulungi ayi kwa Media. Awali yabaire atereire kire ekirwaire ekyali nga kyamwetaku ebintu ku lususu nga kyawonie ng'olusulu kujanga luterera butisaawe nobona nga abe atandise okumiringisa eka yafuna ekizibu ekindi yafuna ekizibu eky'entumbi oba ekidaada oba bilharzia. So tomana osobola okuba eyo awali bamukobye ngweriyo omukyala eyetemaku omutwe atyawonia abantu abalina ekintu ekyo kizimba aye nga azira akasente. Tomana osobola okubayo nga olina akasente osobola okulumukira awali yaje yagezaako tomana oba oliawo. So buti ebiri awali ali wano olumbe lwamufuula masikini nseko d'abalamu abitawo n'ayogera kyayenda. So tomana Katonda asobola okubita mwige waletera awali obuyambi yaje yagezaako okwo twabona lubaala embeera nga n'embiro okwotaire awali nze kankuleke kangolola obwaife ebisedde mu bikado. Nsaba Katonda akukendeza obulumi era akuwonie. Katonda akalina obuyinza bwe. Fe abaana Adamu tukola bye tukola Katonda yesigaliza obuyinza bwe. Wekiri. Tugezaako twakola bye tukola Katonda alina obuyinza bwe. Katonda awona ku nti yakola ekyamagero yakatino kamwise engulu mu mbeera yona yona. Atuwene ku abantu bangi nga bali beetamaku emitwe ati nga alikola atya wawona ku nti Katonda yakola ekiki yawona. So katusabe Katonda tomana oba oliawo wena ofuna nga akaseera wasabasaba ku Katonda wamusuubi oti myaka 2 nsabye eza kivuireyo osaba konkwenda ino esaawa eno nzira maani gatuuka wale ku luguudo awo
era nkunkakasa nga bukyanva buluuba nkali kusalako okunjira okwo tituukangako twabulumi namala emyezi nga 3 nga tifuluma munumba omwo nga ndi omwo wandeetera omwo emmere bakola ki kale nekyo katonda wange kale oyo naawali bana osobola okuyambako awali waife awali goloba ajja agezeeko abone tomana katonda asobola okumuyamba nebino byona byawona kiri wano awali katonda ono nsi eno tinangu katonda yatuwa ensi eno y'abantu agirimu nga bagifuula mbi ngakoko bayira mbu ogiragani daadawo yakusooka ogibona ti ayi daada ogiwa bwolina ensi eno ng'omusinga emyaka ensi eno erimu ebintu nange ogiringira wagyewuunya wajja walambala kale kunca wasituka kale ndi yazidi olisigira